सुदूरपश्चिमे लिपाङ्गु दत्यादुने जबरजस्ती गर्ने सम्बन्धी पेसा व स्वीखुगु घटना जुगु पुलिसते ल्याचादु गुकी सोमेस्त रेप लिपासना बिगु ख थुफुको घटना दुथ्यापी मध्ये पेसा व पिचामेस्त जोसान नेम अझ बिसुना चंगुदु थो प्रदेश लिपाङ्गु नेलाजक सच्चु नि छमेस्त रेप जुगु पुलिसिया ल्याचादु निदत्या न्ह्यो कञ्चनपुरे छिन्सोदुम निर्मला पन्थयात रेप लिपा साना बिगु ख पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेप लिपाया घटनाहित दुवाले त देया है चोया सुरक्षा निकाय टोली सोसान अझ अपराध जोनि फुगु मदुनी आतकन घटना दुवाले गुहे झोले दुगु पुलिस नेथंगदु छुदी न्ह्यजक है बैतडिया छिन्हेत दुम भागरथी भट्टया घटनाहित कया न्याय फसै नागरिक त सतके वगदु दोगदा केदार गाउँपालिका सा चढे पानिया भट्टयात रेपलिपा गपतिया सानाब्युको पुष्टिन जुगु ख घटनाया निवादैन तर आतकन भागरथी रेपलिपा श्यामेस्थ पुलिस अझन लुइके फुगु मदुने थौकने थो अपराध या ज्याखत निहानी थ अपयाउन चंगदु थुकिया जंका याख्न जुइमाल लेसै अपराधिया त फाँसिया सजाय बिमागु सन थोका हगदु।